Hello, Tony. KUKI News. Venezuela na bon taven lem ne vin. Na chi uvin idam deu kita sanin. Tunin zong igam sung le. Gamzat chom choma thil so ho zong. In update kit no hitin tu le tu a news a hot topic mama US in Venezuela. Gam sunga bom lenta agas hi a bom tampi aga hi khuma chule a president Paul azinu chan ke ya an hlo do na chungchang hi tu le tu a media jong ha ki sei pen a hi in hi chi chungchang a hi I chan ge hi tam a hi lawa hi le ETT update hitam ti ho hi neu cha hin update kit no hitin chule birin audio leak chungchang thu ho jong hin sei hitin aban bana neu khat e ho gam sunga inam din mun chungchang ho neu cha hin sei hitin chule I gam sungu ba thu phon za chom chom an ho jong hin ve hitin gam dang danga jong thil su ho aban bana hin vet la de wai tu ni date 4 January 2026 a hita in 2026 jong hi het lo ka in tarik li lang ahung hling kit ta in ngi chun kana me te ho 2026 sung be a hi KUKI cha ten igam inama tingin thil khat be bol do ding to gon inei theine dewa pathinin ilung thim che wa na hin tong ta hen ti jong hi nga sei the hin tin tu hin aban bana hin sei hi te ama sapen in jan hi thil so het de hin jan hi chu date 3 a hi in ko tu lam kai na a Sadar Hills kam kai kampu pi district zo se a hi tarik thum si le hlasi le hin tarik thum si le hin ngita chu Remembrance Day ti a anakimang pa hi igam inama dinga anamolim saho anachima saho gel do jingna a tarik thum si le kinai ding a hi ti a kitip na ananei dung zuiwa igam inama dinga pan anala ho nga zana vetsa na a chu Remembrance Day asom thum le ni na anamang kit novin candlelight candle ho anahal lovin hita chu candlelight vigil ananeyovin mun chom ko tu lam kai na a hi mun chom lam kai ho jong ahung khomovin hiti a chu igam inam a dinga pan anala a email ma hovin deilo bola eina bol na ho avela igel do theina deule igam inama dinga thi ho hi mos a thi a hi po vin KUKI cha te gamlenam ngai lut na zala ama hon a hin kho na pi do wa ama ho hi anachi ma sa hi vi ti chu het jing na dinga a som thum le ni veina Remembrance Day ti hi ko tu lam kai na in anane vi ti chu mo a hi aban kit na hi birin sing audio leak hi het de wa hi in Supreme Court na hi vel izat ham khat hi submit anaki bola vel izat ham khat hi anaki sei khom a hi ta in a hin la hi chiwa hi asuno pha ding ni au cha cha hi ana jingin hi ji ichun KUKI cha ten KUKI Human Right for Human Right Trust kiti ho hin na sata apan anala over khat vei lam hlang ichot jong le halo ding hi kal do a tha pat kit ding hi ti to banga chu khat vei to ai chu mana chu mo dal ha jing ding hi poiti a tu ni chan ge ya birin in Manipur gam sunga KUKI cha te chunga vai a hop di lo dan ho hi vet sa na ding le het do theina ding a hi pan ala jingo a hi in tu chunga hi chi Supreme Court na birin audio leak chung changa hi vel izanam khat hi akiseina a hi ta in hi chi hi code number 11 a ahung lung ding 7 January 2026 ni tiang lahin kisai kit ding hi ti a hin ti su ahung lung ding tua Wednesday ni tiang lahin Supreme Court na hi chi chung chang hi a hin tan ha kit de wa hi in hi china a hi kanam mi te ho avela ka sei ta in a hi theya hi le tu a hi e hon hi chi birin audio leak Supreme Court na iga submit si o hin imacha ana sa lo dewa hi in
Indian government democracy chi dan chu het so ke wa hi ni chiwa hi inam pin ipiham khatna pan ila wa pressure ibol lo wa hi le ana asa lo de hi angai sa lo de hi ti hi ki seijing a hi in ina asa lo zi vin zong tu ni chan ke a hi audio chu a thing poi a hi lo a chombe se a full la poi hi chi khu chi ti a hi a cha cha the seiwa abana hi ana chon jing wa hin ai bana chu iwang si na khat nu chu ai a hong pot do to kil hon na chu mi ham dan mi voice zong hi a chuma ai mangcha ki bol theina khang a hong hi chet to a hong ki to kha in hi ji a chu tu ni chan ge a hi birin in kuki chate tha chimit na dinga thu ana sei na pa hi ama kamchanga asei a hi ti pa hi proof thailo hela abana hi ta hi ana chal jing a hi a hin la tu chung be ai kan nami te hon KZC in zong pan ala dung joya chu hi chi mange ya hi khat vei be ki to khom han lang khat vei be sit in protest a hi lo le rally khat be ki nei han lang government hi pressure ibol lo wa hi le hi chi zong hi mo se hong hi ki ding abana ipiham khat hin sei ki diu hi ta cho aban bana hi a hin son theu a hi zi in kanami te ho khatna idin khomova voice khatna thu isei phat no hi tai ti zong hi ka sei do nom kit na hi abana hi ga veleu chun pan khom ding itiwa a hi wanga mi khen khanin tu ni a hi igam pumpi inam pumpi adinga pan lalovin a be niau chakhat a hi lawa hi le ama tribe sung si khan to ding a hi lo le choi san ding go a pan la jing zong hi jing na lai vin cha om the jing tu ni a zong hi Thadou human right hon thu phone a hin bol pau hi ga veleu chon media release a hin bol na pau hi hi chi ho hi ama hon a seyu a thu chang hi ana sim leu chon ne het de wa hi nama hon a sei na wa chu hi chi advocate biswajit nin a hin sei hi chi imu de wa hi in 31st December 2025 issue a advocate biswajit nin hi ta chu directing media ho hinga a hin het sa kno UPF kiti ho hi tu apa na hi armed groups UPF KNO hitalo dingin SO noya ho zo se hi KUKI ZO Political Group KZPG ti a kimin voting a hitai ti a thupon a hin bol na chunga izat mi hilo inam mi hilo khanin izat igam adinga pan ahin la na chunga tu a ei hon hita le thu na iga bol pau za chat om the jeng mei li ho zo hin bol lo hen lang le kilom ding ahin la tu nia mei te hon bol lo ba e ho le e ho ma mai min ei ho hin pan pi ai le ei ho ma man hita i le thu pau wang hi na akisan hi chiwa ama hon Thadou human right hon asei nawa asei be nawa hi ga sim su leucha Thadou tribe ho hi Indian constitution dungjuya 1956 lai recognize a hita in Thadou hi KUKI a hipoi KUKI a part of KUKI a hipoi ke ho hi chi KUKI zola ka zaw po we ti ho po hi che ho a clarification e bolova ke identity hi chi khu chi a hi ti tu ni a hi KUKI a hin lawai le Thadou jong hing lo ding ai tu ni a hi KUKI a success lawa hi le paite jong hing do lo ding ai vai phe jong hing do lo ding mar jong hing do lo ding ai a hin la tu ni a hi KUKI phateta I sot do wa KUKIn phateta apan a hin la KUKI mina hin hung din khom vai le mar hi han paite hi han simte hi han Thadou hi han vai phe hi han gang te hi jong le I hin do de wa hi in a hin la KUKI phateta a ikito sot lo wa I hi na pau ipom lo wa eima tribe niau cha idin go no vai la koi ma cha ading zo lo de wa hi tu ni a KUKI cha te ti a kiloikhomna wa tribe izat am khat kiloikhomna ineva pan ila awangawa meite hon tu ni chan ge a thu a sei vai le mal cheme kham jong isa nai lawai a hin la hi chin chung chona KUKI noya ki khai khom hon
aba ki khen go nova a tribe ma ima tribe hi tai ki to sot nova hi le chun ni khat le mi chot pha hung hi diu I hung ki si naw hi hung sang ding hi ti zong hi ka sei do no men hi tu ni a keno UPF ki ti zong hi igam inam adinga political talks apan pha na chu min hoita ta hin gela keno UPF iti tiang le chun a thu hi a chom khat be a umai na a chom khat a umai ti chu thing noi a hi lo le terrorist ti langa hi lungial khat cho ni je a chu tu ni a hi chi arm group hon KUKI chate a dinga political talks a pan theita awa hi le chun arm group ti sanga chu KUKI zo political group ti zo a hi min voting a hi ti a min a hoi langa in sei pi ai le tu ni ai hon na sata idem kit nova eima langa pang ho achunga hi ta pan ila kit pawang hi phamo akisa e ti chu neu cha mi pi thalenga iga sei do hin tin hi chiwa jong hi ga beleu chun apara thumna ai KUKI national organization national kiti hi chu e hon tu ni chan ge a KUKI hi nation hi thailo ding hi ti hi chu hienge alang khana chu India gam sunga I chen ji wa chu India I nation chu India a hinai a hin la tu ni a hi KUKI chaten atum be a gam ki nei khata hen lang hi le I nation deu chu KUKI hi chu KUKI chu tu ni a hi India gam sunga cheng hon nation a jong isim nom ta lo cha a hi wanga chu Indian government in ma da tan tin ei ho kiloikhomna I umbrella I nation pau chu KUKI a hi a hin la tu ni a hi gam tum a ki nei lo je a bo chu nation a ki sim thei lo a hi in hi zong le I umbrella pau chu iki khai khom na pau chu KUKI a hi ti hi ilung gel wa atha bia igel kit nova hi chi KUKI I sot do lo wai le tribe ho zo siu hi mo si a mang tha ding hi ti pa jong hi I het no angai ti jong hi ka sai do nom kit ne he aban kit na hi mei te gam sunga jong meira pai bis kiti ho loi mei choya mi in halpi ho loi hi chi mei te no mei chwai ho hin tu ni a jong hi ki phin na nei ki novin zan he a jong kana sei ta in e hon kum tha lim na a hi lo le Christmas lim na ti athal ho po mo kap mo hi chin na chunga hi ama hoin ngo na za chom e bol kit no hin a hin la ama ho gam sunga jong a kap dim se no hi in hi ji chun kum hling nai lo kum khat be ma upa chapang khat ki kap kha na chunga jong hi protest a bolvin sit in protest a bolvin tona za chom bol ve ti ho jong hi mu ain hi chita banga hi gam sunga thil so khat I dei lo a uma hi le mi pi pan khoma I pi bol khom theiam hi chi ka dei po ve ti chu vanoin thil di pa a het theina ding le I dei lo pa vet sa na ki tong pa vet sa na pa e ho KUKI cha te nei thei lo cho a hi wanga so mei te hon tu ni a lung kim lo na vet sa na in meira pai bi hon jong mon chom ma hi ki phin na anei vi ti hi chi to banga chu KUKI cha ten jong tu ni a birin sing audio tape a lik na chung changa jong hi ki phin na nei yo hitin kei ho ka hi ji wa zat niaw te nam niaw te ka hi ji vin Supreme Court ne na sa pove a hi lawai le Indian government en tu ni chan ge ka dimano ni penom pove ti ai iki phin thei wa hi tain a hin la tu ni chan ge ai e ho alung kim banga hi I macha I chungu inam sunga boina umlo bangai thip be chai to pau hi I hla sap na khat wa hi tu ni a mei te ho chan hi veu hi tin a phalo ho wang copy po te a hin la a pha cha thil pha ki bol do hoi koinam hi han email ma hi han I so pi sangam hi zong le thil pha ho hi ki copy dinga thil phata hi hi ji chun hi choi bol hi tin na sata ai hon jong ki phin na nei leo hen tunia KUKI cha te igen the I ha sat na ho hi min ei het pi dinga hi in a hin la tu ni chan ge ki phin na I ma chai nei lo ji win koi machan igen the I ha sat na hi ei het pi lo dan na tai ti chu a vela iga phone do ke no hintin aban le Burma gam sung neu cha ga seilen Burma gam sunga jong hi 2026 ahung hi to hona chu jail sunga gal hung ki pat til 2021 gal hung ki pat tila
Myanmar government in anamat ho mi sangup lang hlado na dinga to gon anevi ti jong hi mu a hi kinin hi chi ho jong hi a in koteo akipa ding dano ga ngai to leo chun tu ai 2021 a anakipan chu tu ai 2026 ai ta kum nga zen hi zela anatangwa hi in kum nga zen gen thei a hin thu nongova a in kote to kimu ding dan ho bang chu iga agela thanop a umma jeng a hin la Burma gam sung jong hi tu ni chan ge ya hi solution thai di lo azi chu ama ho jong kilung to lo na khen khat hi government langa pangloi khen khat hin agam sunga democracy ding a het thiem loi chun phateta democracy support a bol a hin la a khen khat chun sumla pai ngai cha na ama ho chen na a bit theina ding powa chu government support loi jong hi tampi jing na lai je a hi Burma gam sung jong hi 2001 a patna hi nasata boya tu ni chan ge a jong hi boy jing na lai ti hi niga he theini dewa neu cha hin jaw sa wa hin tu hin US in Venezuela attack anabol na chung chang neu cha he them na divin aban neu cha hin update kilew han US in Venezuela capture abol na chung changa president pa amat anamat do na chung changova thu so ahin bol na ho neu cha ga velo han gam khat chu avekol te ahin president prime minister ti ho ahin tu chunga US na to dan hi Venezuela gam sunga a leader pau hi anagu do ahin ti chu anamat do vai ta chu analo do jing ahin a lo do phar ba chu Venezuela gam sung hi avekol ding talo lo pha na chu hi chi Venezuela vekol dinga jong hi lamkai kichu na jong hi tu a hiung kit ta cho aban ba na hung kichu kit ta cho aban le US in claim abol dan dung juya cho a hi le hi chi Venezuela gam sunga Maduro kiti pa president pa hi Venezuela president pa hi regime danger ta a hi in aman avai hop dan le anato dan ho hi Venezuela mi pi hon jong adei po in chule US gam sunga dinga jong I chan ham khatna gen thei ha satna hin po thei thil kichat ta hin bol do theya ahung phatna chu ama hi anaki suhai hi ama hi anaki mando a hita chu agam sunga ko na aman vai a hop so na hi le agam sunga ding le US gam sunga dinga hi thil to se to theina lin ta lampi ahung phana anaki manai hichi regime khel na dinga hi na ki tong ai ti a jong hi thu phone a hin bol ve ti jong hi mo a hin alang khat na chu mi tam pin tu a hi a oi mo chu a hi Venezuela jong country khat a hi in I ti jong le sepai alak te la a hi in a hi le ipi bola US agam sunga a capital chan geva van leng ho po ga leng lut na helicopter ho po wa leng lut no wa hi cho na san jong cho ka phla thei lo ham ridar ho nei lo ham pi ho hi mi tam pi oi mo na khat a hi ama ho hi agam sung din mun security din mun ho hi tu a hi analyze a hin bolova phateta a hin hol wa hi le a ridar ho hi ti chu van leng ahung len a hi le agam sungova van leng hi ta hi lo le missile hi ta hung len lu na hi le detect ta cho tu lai hi na gam khang to ho zo si chun hi cho ani so ke oi cha agam sungu attack na dinga missile ham van leng ham ahung len lut tiang le hin hi chi het na khat chu machine chun detect a hin bol ting le hi chi wa hi bom ahung leng in hi chalai mu na chu ding hi ti information abona kimu thei ta cha hi chi radar ho hi ama wain China gam sunga hi ana cho da no hi hi chi China gam sunga radar ana cho pe no hin detect anabol lo ta cha anabol lo phat na chu US in nom ta attack a bola a military base ho hi bom anakhi khum a president pau na san ge ya jong he anamat do theu cho hi chi chu a hung hi ki tai na hi le tu a hi China ho hi aban bana hung min se ki chu Venezuela hi video ma sa jong chu kana sei ta in Russia le China in jong na sata a back a ball
azi chu Venezuela gam sungai thau tampi pi port a hi za chu China in jong Russia in jong thau la na nei vai ta chu ki khut zop mo a hin his e chi thau ala na hova sum tampi China in jong Venezuela hi na pi a hi ni chi sum ho sanga jong chu Venezuela hin agam kivian bit theine dinga hi China gam sunga ridar ho hi ana cho wa hi hi chi ridar ana cho ho chun tu ni a jong hi hi chi ridar anaman ji wa chu US van leng ho detect ana bol thelo ana hiat do thelo hi ti jong hi mu hin alang khana chu US in jong hoi ta planning nei ta attack a hin bol a hi za chu hi chi ridar ho hi sang ta a van leng a hung len na missile hung len ting le detect bol thei anu anima hung len ting le detect thei lo ti ho jong a hi in tu chunga jong hi US in anim thei pe na van leng a len sa wa ana bol a hi ja jong chu ana detect lo hin tin hi jong le China made radar ho hi I chan ham khana min si na hi aban bana ki momo jing a hi ta namasa a India in Pakistan attack a bola jong chu China radar hon attack a bol thelo a hin detect a bol thelo a hin ni chi detect a bol thelo no jong chu a hol vai le China gam sunga ki sim radar ho anaman chi wa chu ana attack thelo a hi ti ho na san hi ki mu a hin tu a jong hi US President Donald Trump in asaina a chu a hi le tu ai Venezuela gam sunga President pa ki puido a hi ta in hizi chun Venezuela gam sung hi US in control ki bolding a hi ti ho chan ge hi a save ti ho jong hi mu a hin la Venezuela hin hi chi US o hi I ta banga hat jong le zona dinga gal ki kap dinga hi ti a hi a se pai ho atil khova ding det jingo a hi in a hin la I chan ge ya US in vai a hin hop ma a hi lo la agam sunga hi na a hin to diu ham ti wang hi sei thei a hi po in mundang danga news khan khana chu akimu kit na hi le masanga het de wa hi in Donald Trump in zong hita chu Nobel Peace Prize mo na dinga nasata na to ahin la anamo po in Venezuela gamsunga numei khanin anamu in hichi numei nu chu het on merina ama hin hita chu analam kai kinen ama hi opposition lang hi chu to anamat do pau Maduro kiti pa party opposition ho hi chu he theini de wa chu Indian context aga sei levan BJP le Congress to bang chu BJP chu Modi PM hi ta in aban le opposition langa chu Rahul Gandhi hi Congress a hi in hi chu to banga chu Maduro party opposition chu hi chinu hi a hi in ama ho hin tu a hi pan alaki novin US support le European country ho support na zala chu tu ni a hi aman aphondo na chu hi le Edmundo kitipa hi kumsom sagi lagup a hi ta in ama hi Venezuela leader dingin phondo na anane ti jong hi mo a hi in a hin la I chan geya ama hin vai a hin hopma ama hi hungi ta ding ham ti wang hi sei thei a hin ai po in ama nun a sei be na a chu a hi le masanga vote anakhi wa Venezuela gam sunga vote anakhi lai wa jong hi tu a Maduro president Venezuela pa sanga jong hi anamu tamzo 67% lang hi anamu a hi in a hin la Maduro hin government mangcha force mangcha vai an hopma ama hi phongdo lova ama zo chu president dinga force ta anakai a hi ti hi ama thupon a hi in chule hi chi Venezuela US in attack a bol ma sanga patna hi ami pi gen theidan Venezuela mi pin tu le tu a president hi Maduro US in amat pa hi hichi adai lo na ho hi na sata na sei phongo hi in gamsunga Maduro in Venezuela gamsung na sata asu siet dan hole agam sunga drugs za chom ahin po lut na drugs a business a bol thuo jong hi na sata na sei phong hi in
china chunga hi US in ka ki tho pi ding na hi ve ka hin pan pi ding na hi ve ti hi to gon ananezing sa hi in tu chunga hi chita banga US in Venezuela president ahin kaido theya hi le hi chi chance a hi ti a jong hi a phon do jong hin tin ahin la official ta awang chu tu a hi Venezuela president tapo in ama hi president hi ding a hi tai ti wang hi kichen ta phon do na hi nai lo hi ti pa chu nga het the ni de wa hin phon hi in chule Indian government in jong tu a hi press release a hin bol kitnin a hi theya hi le Indian citizen hon agang theilam pe na hichi Venezuela gamsung izot ta lo de Venezuela gamsunga hon jong ai thei le Indian embassy hin zo no vinlang hichi ba ko na hi gamsung hi ahung ha boy ding ai le pu do kit ding hi ai jong le citizen ho la do thei ne dinga to gon ke nei ding hi ti ho jong hi her sa na a hin bol le ti jong chu mo a hi in hichi ba jong hi Indian government of India in a thu phone ho ga veleu chun koi tabang hi chewa gen thei ha sa na ne ya emergency a contact na ding ti a jong phone number ho jong a pi win hi chi hi India ten ETM khana gen thei ha sa na nei wa hi le Indian embassy a phone i bol wa hi chlai mu na i chewa ko na hi i hung po do the wa hi ti jong hi older a hin bol tawi ti ho jong mu hi in chule zani video in say Colombia president pan jong UN emergency meeting ding ana COVID ti jong chu in a say hi in hi chi aman Colombia president pan ana ko dung zuya chu tunia jong chu UN Security Council hi emergency meeting ana US military in Venezuela attack abol na chung changa khut dop na ho jong ana nei ki no vi ti ho jong hi mu hin atam zo pi wang hin US oimon hi api o hi in a hi le Colombia hon hi ta emergency meeting akova country khanin UN Security Council meeting akova hi le kimo ne yeng the ham ti hi igel mai the wa hin tu le tu din mona hi Colombia jong hi permanent member hi jong le member khat UN Security Council dinga hi member khat a hi in member khat a hi na dung zuya hi ta chu aman emergency meeting ahin ko wa hi le China le Russia in jong back ahin bol kit no vai le China le Russia hi permanent member hi kit ni je a chu ama hon back ahin bol wa hi le hi chi to bang emergency meeting hi an oma hi chi wa jong hi Venezuela chung changa hi khut dop na ho jong hung ke nei ding koi gamin i to bang pan ala am ti ho jong hi hung ke nei ding hi ti hi a hi in tu a hi anei lai ta wa hin hi jong le i chan ge ya pan ahin la deu ham a hi lo le koi in khut adop ham koi in dei lo vet sa na ignorable ham ti ho wang chu akimonai po in hi ho jong chu in mo teng la ban na hi chi chung chang thu ho jong update in bol kit de wa hi chi chan chu tu ni KUKI news mang cha a gamsung za chom boina dan ho le inam sung igam sung ha sat dan ho neu cha in sei phong thei ho hi chan chu in tin tu ni KUKI news in ve hin ngai hla ho chau si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in pathei na bo jing taw han KUKI ZO